Ndabasuje mwese kandi mbahaye ikaze kw'Ibendera TV. M23 yongeye gufatirwa ibihano ni nyuma yuko Amerika nayo ejo bundi hashize yari yafatiye abayobozi ba M23 ibihano. Ibi biragana hehe rero? Ni ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Reka atuze tubirebere hamwe, ari nako tubabwira ko bamwe mu banyamurenge batangiye guhagurukira kurwanirira uburenganzira bwabo nyuma yuko bakomeje kwicwa urubozo ku mpamvu za akarengane. Byose ni kw'Ibendera TV. Nitwa na Cretine Hirishwa, ndabibutsa gukora like, share na subscribe, nanashimira mwe mwabikoze mbere. Ikaze. Ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi bwafatiye ibihano abantu 9 barimo nabo muri M23. Ibi bikubiye mu itangazo uyu muryango wasohoye rivuga ko ufatiye ibihano abantu 9 barimo nabo mu ihuriro rya FCR ribarizwamo na M23 ndetse n'abandi bo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Muri aba bahanwe harimo kandi umusirikare w'u Rwanda afite ipeti rya koloneli. Abafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU barimo bwana Benjamin Mbonimpa usanzwe ari umuhuzabikorwa wa M23 na Bertrand Bisimwa uyoboye uyu mutwe wa M23 na Brigadier General Justin Gasheri Musanga uri mu basirikare bavuga ari kwijyana mu ngabo za M23. Ku ruhande rwa FDLR abahanwe barimo Koloneli Rurakabije Pierre Celestin umuyobozi wungirije w'igisirikare cyawo na Akubwayo Gustave uri mu basirikare bakuru ba FDLR. Uyu muryango wa EU ushinja M23 na FDLR guteza amakimbirane n'umutekano muke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu guteza intambara. Uyu muryango kandi ushinja iyi mitwe yombi guhonyora uburenganzira bwa muntu binyuze mu bwicanyi, gufata ku ngufu, kugaba ibitero ku basivili ndetse no kwinjiza abana batoya mu gisirikare. Ikindi nuko muri aba bafatiwe ibihano harimo n'umusirikare w'u Rwanda Koloneli Migabo Augustin. Uyu musirikare asanzwe ari umuyobozi wungirije umutwe w'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda Special Force, gusa ntihavuzwe icyo yaba azira, ariko bisa nkaho bifitanye isano n'ibirego u Rwanda rwakomeje kugenda rushinjwa byo kuba hari ingabo zarwo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi muri aba bahanwe harimo Corneille Nangaa uyoboye ihuriro ry'imitwe ya politike n'igisirikare rya AFC Amigo Kibirige uyobora umutwe wa ADF n'umuvugizi akaba n'umuyobozi muri CMC FDP abo leta ya Kinshasa cyangwa se leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yita Wazalendo. Aba bakaba baje biyongera ku bandi bantu uyu muryango wa EU wahanye mu mwaka w'2022 barimo Lieutenant Colonel Wiringoma wo muri M23, Koloneli Ruvuga y'Imikore Protogene wahoze akuriye umutwe udasanzwe w'abarwanyi ba FDLR, Koloneli Joseph Ngwanzo Olikwa wa FARDC na Medi Nkakubo wahoze akuriye ADF mbere yo kwicwa n'igisirikare cya Uganda. Mu bihano aba bafatiwe harimo kutemererwa gukora ingendo mu bihugu biyigize ndetse no gufatira imitungo yabo. Ikindi nuko societe ndetse na abantu bo mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi batemerewe guhererekanya amafaranga n'aba abahanwe. Naho ku rundi ruhande turababwira ko habonetse umubembe urwanya ivangura n'akato gakorerwa abanyamurenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No mubembe ufungiye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku murwa mukuru w'igihugu cya RDC ari mu bafunzwe bazira ihuriro y'imitwe ya politike n'igisirikare rya AFC. Uyu niwe wabonetseho kurwanya ivangura n'akato gakorerwa ubwoko bw'abanyamurenge muri RDC nk'uko iyi nkuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ibi itanga.
gutangaza. Uyu azwi ku mazina ya Mukagwa Nyamachabo Microbe avuka Ibaraka ho muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu ya Amajyepfo. Kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki ya 26 muri uku kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka 2024, uyu mugabo yatangajwe ko ari we wo mu bwoko bw'ababembe wenyine wagaragayeho kurwanya ivangura n'akato gakorerwa abanyamurenge bo mu Minembwe, kandi ko uwo mubembe yahamije ko nta munyamurenge wava mu Minembwe ngo agere Uvira. Avuga kandi ko ngo iyo bishobotse umunyamurenge akagera muri ibyo bice ahita ahanishwa kwicwa n'imitwe yitwaje intwaro iheruka guhindurirwa izina igahabwa kwitwa Wazalendo, ariyo yahoze yitwa Amayimayi. Ibi byatangiye kuvugwa nyuma y'uko ku munsi w'ejo hashize uyu Nyamachabo Microbe n'abandi 4 bareganwa bari bitabye urukiko rwa gisirikare aho bashinjwa kwifatanya na AFC ya Corneille Nangaa. Uru rubanza ruregwamo abantu 25 barimo n'abayobozi bo muri AFC nka Corneille Nangaa, General Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa na abandi banyuranye. Bamwe mu banyamurenge bavuze ko uyu Microbe Nyamachabo ari umuntu mwiza cyane ku banyamurenge kandi ko hari ibyo yagiye abafasha mu bihe byashize. Bavuga kandi ko yanagize uruhare mu kubafasha kugaruza abantu babo bagera kuri 53 bari baratawe muri yombi n'abagizi ba nabi mu bihe byashize. Ni mu gihe mu minsi ishize twabwiye inkuru ivuga ko tariki ya 24 Nyakanga muri umwaka wa 2024 igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikorera mu bice byo mu misozi ya Rurambo cyahamagariye abaturage batarabo mu bwoko bw'abanyamurenge kwica ubwo bwoko bw'abanyamurenge bakaburangiza. Ni inkuru zitandukanye zagiye zikomeza kuvuga ko abanyamurenge bakomeje kugenda abibasirwa aho iyo batishwe banyagwa imitungo yabo ndetse ku rundi ruhande bagasenyerwa. Ibi rero biragenda bikomeza kugenda bigana ahabi, ariko kandi byose biba bifite iherezo nk'uko byageze intangiriro. Reka tubashimire cyane ku Ibendera TV, bibutsa ko mukomeza kugenda amuduha ibitekerezo byanyu ari nako tubyakirana yombi, tugenda twiseguraho ku bantu bagiye badusaba kubasobanurira amazina atandukanye tutarakora, ariko tubizeza ko mu minsi ya vuba tuzayabasobanurira ayo mazina mwagiye mudusaba ko twaba agezaho ubusobanuro bwayo. Ndabashimiye cyane, nitwa na Cretin Ntirushwa. Inkuru zitandukanye kandi zinyuranye tubagezaho hano ku Ibendera TV nakagaruka. Nizere ko mukomeza kugenda mumererwa neza, mugire amahoro n'amahirwe.